šopiri. Htio se biti nežen in je rekla vse, ki me. Ko sem jo oseko vedno pršli je, da ne bo pomote, to ni bila bolečina. To je bilo tisko, na telesu je milina. Madonna je rekla henki penki na erotika. Sadi se masohizem, daj mi 2 antibiotika. Da bom blan verjel, kaj sem doživel. Da bom prčo k sebi izvedel, kako punco sem imel. To je bila mačka, ki para ni. Divja vroča, vedno z mano bi. Odprl sem omaro in ven potegnil bič. Ona na sebe je navesla nek svetleči kič. Šel se je začel sosede, glava je bolela. Ona je pod mano lepo pesem pela. Udari miško me oho, udari miško me močno, udari miško me tako, udari miško, da prišlo mi bo, udari miško, da prišlo mi bo. No pa dajmo vse lepo razloži, kako sem jo udaril na njeno lepo rit. Udarit ne pomeni udarit, tak ga boli. Resnica je druge, poslušajte me vi. Poljub dotik, če nisi dober je to umik. Med rjuhami je dobro biti divi kot vi. Iluzija, fantazija, reče tisti, ki ne ve, da nežen udarec vedno zraven gre. Če ti pije ti in miren kot limona, ženska na njem prebodi demona. Moja bila je pasja kot hudič, ko bil sem z njo in skoro padel je ti. Zdaj vem, zdaj me je naučila, zdaj sem mojega srca dotaknila. Udari me je himna, ki jo pojejo vsi, tisti, ki jim grobi seks zadiši. Udari me, 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 udari
udari me, udari me. Udari miška me, oho, udari miška me močno, udari miška me tako, udari miška da lepo nama bo, udari miška me, oho, udari miška me močno, udari miška me tako, udari miška da prišlo mi bo, udari, 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 udari me, 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 udari, Ja, udari, res tako neki fantazirati od tega baterijo, kot tam zabučal žgala in Petraš posodo pomit. Kaj pa zdaj? Dajte dam jaz malo očala gor, da vidim, kdo je prišel. Da vidim, kdo vse je zdaj prišel. Čakaj malo. Edvard Kadič, bravo. Edvard Kadič, bravo. Hvala lepa. Dušan Konda, odlično. Greš ima tudi Marjana Kolenko, kak je lepa, kaj si ti bila. Dajmo en aplauz za mis ravnatelj z Celja. Rado Mulej. Svaka čast, da boš pridn, pa nobene na WC, dober je. Goraz Babič, svaka čast, bravo. Majcen, Matevž, pa Matic, skupaj v enem, bravo. Ok, hvala vam lepa, da ste se odzvali. Skaj slikala že, Metka? Ti sam sliki. Hvala lepa, da ste se odzvali v vabilu in da vas je prišlo v bistvu ful velik. Ne moš kašljati, če govorim ljudem, no Nina. Ok, torej, to je premiera mojega video spota Udari me, ki ga boste videli na koncu tega večera. Čaka vas en lep, glasbeno, seksi, malo provokativen večer. Dušan, smo mi preglasni, lahko govorim tak na glas, je redo? Še bolj. Ok, evo en aplauz za Dušana, ki je danes najstarejši to, kar sem prišel. Bravo. Predno povabim na oder našo prvo glasbeno gostjo, bi pa jaz našo Nino, lej Nina, ti si bila edina v tem spotu, ki je rekla, da jaz nimam pojma, kak se šeška, ne. Ja, ker Nina to privatno doma počne tudi, ne. In Nina, daj ti pridi zdaj sem gor, da vidim, če sem se naučil jaz tega, dajmo en aplauz za Nino, če sem se jaz naučil šeškat, ne. Ki so zdaj tisti biči, punce, dajte mi bič. Nina, lej, jaz sem doma vadil, ne.
Celo Rado Mule mi je pomagal, je bil pri meni 2 uri, rekel, Iztok, če je danes orek ne našeškaš, pole ne boš nikoli, ne? Lej, Nina, sklon se. Ja. Dajmo en aplauz, prav. Lej, ti mi zdaj povej, bo. Sklon se, Nina, sklon se. Ja, prav, ok. Daj mi en drug pič, tet mi ni všeč, daj mi en drug pič. To tako biljard palca, veš? Ok, pazi, Nina, zdaj pa ti povej, če je v redu, ok? Prav, sam ne vem. Lahko? Dajte ploskat po ritmu, dajmo ploskat po ritmu. Premali. Pa prvi na sredino. Bravo, ok, en aplauz za našo Nino, bravo. Hvala lepa. Ne gre to meni, veš? Ne gre to meni. Ti bi namest mene? Ja? Ok. Dobar je. Zdaj bi pa jaz na oder povabil našo prvo nocojšnjo glasbeno gostjo. Imenujejo jo edina latino diva slovenske scene. Boste videli zakaj? Snemaš ti, Hari? Če imaš pauzo. Plej, stisni, Hari, rec, pa plej. Ok, tako da DJ, ti prištimaj za Marijo Masle vse potrebno. Jaz pa še eno tako napoved. Ja, servus, lepo zdrav. En aplauz za gospoda Romana, bravo, hvala lepa. In za njegovo boljšo polovico. Smo pripravljeni? Torej, dame in gospodje, na oder vabim Marijo Masle. Dajmo zaploskati. DJ je zaštekal. Kaj je šov, ali kaj? Ima ga telefonsko njegovo, da bi mogoče... Halo, Miha! A, bravo, ok. La dama. Mi amor. Te amo. Ladies and gents, this presenta la dama. María. Let's go. 4, 3, 2, 1. Lo que tú tienes no se puede explicar. Que posees tú me vas a enseñar. Es que yo quiero siempre contigo despertar. No quiero pensar y contigo ese juego jugar. Escucha, cuando estás aquí, mi mundo se convierte en ti. La melodía no para y suena dentro de mí. Noche y día rezo para que tú estés aquí. María la dama canta solamente para ti. Baby boy, tú sabes que me gustas mucho y que yo soy la reina de todo tu orgullo. Siempre yo voy y lentamente te escucho. Tuya yo soy y solo para ti yo lucho. My baby boy. Lo que tú tienes no se puede explicar. Que posees tú me vas a enseñar. Es que yo quiero siempre contigo despertar. No quiero pensar y contigo ese juego jugar. Que tú tienes no se puede explicar. Que posees tú me vas a enseñar. Es que yo quiero siempre contigo despertar. No quiero pensar y contigo ese juego jugar. I wanna feel your body, baby. Come on. Soy María, la dama. Shake that body. Oh, baby boy. Mira, yo soy. Contigo voy. Come on. Porque yo soy Ladies and gents, la dama. Lo que tú tienes no se puede explicar. Que posees tú me vas a enseñar. Es que yo quiero
Marija. Kako si lepa. Dajmo en aplauz. Marija, kaj pa ti, pa šeškanje, to kaj prakticiraš ti doma nič? Kak je s tem? Prije s tem kosive, pa udari me, pa to. Nič, jaz sem tak fina deklica. Bi jo spremenilo poredno deklica mi ima, Jure? Res, nič doma ni tega, ali kaj? Kaj pa, kje? Tino, ko sem poreda, me mamo malo našeška, drugo pa nič. To itak. Ampak jaz sem že malo predstara za to, veš. A res, tu imaš fanta, ti kje tvoj fanta? Kje? Hej, vidi me, se fenuje. Daj me aplauz za fanta, Marija, bidi se vesite. Sama. Ne, vidiš ti to svojo punco, kak je ona grajena, pa to sem tja levo desno, ne? A vidi pa res nič doma, to mal biči, lisice, to nič? Isto bodi fin. Čau mal, do zdaj se z njim menim, povej. Ne, nič z tega ne porabim. Nič? Hvala lepa, lahko greš. Hvala lepa, to je bil fant od Marija, ok, dobro. Hvala lepa, prijel, lahko greš nazaj, hvala lepa. Marija, izvoli. Kaj pa vi, gledalci moji, Dela kaj to kdo doma, malo te šeškarske zadeve, Alex, ti recimo, imaš kaj to doma, žena pa punca, pa to se kaj šeškate doma? Ne več. Ne več? Ja, ne več. Konc tega. Aha, ja, dobro je. Vas prej nisem videl, lepo zdrav. Bravo. Se čuje? Se. Tole je moj fotograf, The Duck. Servus. Rad bi imel svet, brez sovraštva, lobosumja, pahinavščine, da bi folk čutil me, želel sta najboljše vsak dan mi, ne pa sam za rojstni dan. Stop z mano, zakaj nas proguješ, ne vidiš večje slikajo, zakaj me omejuješ. Folk ne ve, kam gre, kam pele vlak, ko istilo bo enkrat, a nas rešil bo junak. Vzgojan ga kul človeka zahvala, a to bratom mami, čeprav na koncu vsi ostanemo sami. Sem glas za gluho neme, upanje za zgubljene, pa folko govorim resnico, pa se spravijo na mene. Čudni časi so, v kjerih živimo, ko da je bistvo sam to, da trpimo. Ko poletimo, pa nam zlomijo krila, pa sem delam po svoje, je njihova pravila, brez stila. Stop z mano, zakaj me omejuješ? Ker sem sam, nimam več vokalista, so vokali posneti, drugače pa rabam uživati. Snimo pa skratimo neki napotiv neznano. Stop z mano, jo, stop z mano, ja. Ne sprašuj zakaj, malo visi ven izpede brez stresa, muzika za srce. Ne mi govorit, bil tam, videl vse, telo melodij v tle, zgleda bom mrl tle, fucking cel je. Bolj ko iščeš, lega manj najdeš, sam si tle in v bistvu sam se znajdeš. Šel skozi zlo, do dobrega, vsak dan ne mi je že bilo, sem se navadil slabega. A to ni life, more biti nekaj več, more nekaj dobiti na cash, da imel ga bom preveč. Ni ljubezni, med nami sam še zrak, cash koristi sta dobrini, ki jo hoče vsak. Svet se vrti, a v napačno smer, mala napaka lahko naredi ful prepir. Hoče mir, ker znaš neko life, laga zdaj živim, v 2015 upam, da preživim. Zdaj ni tak bad, lahko bi bo še bolj grozen sam, povem ti raj zdaj, preden bo prepozn, jo. Stop z mano, zakaj me omejuješ? Stop z mano, zakaj ga otežuješ? Kaj si žligo kaj? Za arhiv. Snimo pa skadimo neki napotiv. Kje je pa Janza? Stop z mano, da popegam te vrnaj. Pred vse ne sprašuj zakaj, malo vizi ven izpede brez stresa, muzika za srce, ne sam so šesa. A čutiš to direkt iz duše v real shit? Če ne čutiš tega, sorry, pa si ful zabit, ker vedno sem iskren, pravi in na pravi poti. Vsi ki proti me živite ful v smoti. Folk klub me raj zatira, ko podpira, sem pa ne sorja po celi, ampak ene to nervira. Ti hoče se vzet, vidite trpet, še friend te hoče preklet, spravit na drug svet. Zmešnjava resni, nobene logike, ni profitat muzike, rešitve za problematike. Vem pa da pošteni, nafukajo dobri, umrejo mladi, iskreni pa ponoš pukajo. Skrbi odveč, če bo res konc sveta. Si sploh živel, okej, ko minevala so leta, družina, frendi, biznis, dekleta. Iz generacije, ki bila v labirintu, je ta filmi. Stop z mano, zakaj me omejuješ? Life je težek, zakaj ga otežuješ? Ko me do glavo folk raj, stop z mano, spimo pa skadimo neki napotiv neznano.
Stop z mano, da pogledam te v raj. Prepusti se, ne sprašuj zakaj. Malo izvedi spredaj brez stresa. Muzika za srce, ne samo za šesa. Stop z mano, zakaj me omejuješ? Life je težek, zakaj ga otežuješ? Pomne kot lepo tvoj kraj, stop te z mano. Snima pa skladimo neki napodim neznano. Stop z mano, da pogledam te v raj. Prepusti se, ne sprašuj zakaj. Malo izvedi spredaj brez stresa. Muzika za srce, ne samo za šesa. 2015, Brian G, Ištvan Gardner, Cineplex, udari me, premiera spota. Gospod me ne snema več, aha, tamle, ko uporabil furič. Tako da, to je to. Lahko počasi zaključim. Če bi še dorad kaj povedal z ramene, da bo rekel, da je nastopil z ramene po 10 letih, drugače pa je to. Pa ostanite še naprej z nami, ker še ful vsega dogaja. Tako da, video spota še sploh bilo ni, ne? A malo ti ogovorim, preveč pis. Bravo, Ryan Platt. A ima kjera punca danes tu željo mene mal našeškati? Ti nehi, ti bi me razbila, ne moreš ti, le, nehi. Pa, ne moreš, ti pa tebe se bojim, nehi, tebe se bojim. Ima kjera druga, poleg nje, željo mal, to lepo rit, mal udari, pa to, tudi kak fant, le, meni vse. Riki, le, danes je čas, da priznamo, kdo smo, le, pazi, le, malo, le, ti bi ful rada to, je, le, pa pridno, da pa te pridno. Dajmo en aplauz za našo Mojco, se mene res malo strah, veš, upam, da njim bič, na, izvoli. Daj ti pokazaj, Mojca, kontra, ne, recimo, da si ti, da si njez tvoj mož, ne, pa da si mal na mene jezna, ne fejst, ne. Recimo, da sem te leto sam enkrat prevaral, nič večkrat. Enkrat ni nobenkrat, Mojca. Ok, no, kaj bi ti zdaj naredila, da si njesta tvoj mož, ki te je pač mal prevaral, pa se njo posli znajdela? Kaj bi bilo zdaj to? Slušaj mi mene. Sem slišala, da si me prevaral. Res je, prasic. Je res? Da si noš kaj naredil ti tam gor. Da si ne boš kaj naredil ti. Je res? Ja, itak da je res, ne. In kaj imaš za upravičilo za povedati? Nimam ga, ne. Pač fajn je bilo. Fajn je bilo, ne. Boljš kot s teboj? Boljš kot s teboj, ja. To je bila Mojca, hvala lepa, dost, hvala lepa. To je bila Mojca, hvala lepa. Imaš to kako bejzbolko, samo hiter nekaj bi probal, ne? Ok, dobro je. Hvala Mojca. Se pasal, veš? A tak je to, dobro je. Ok. Mojca. Se vidimo jutra, adijo. Ok, zdaj bi pa povabil jaz še enkrat na oder našo Marijo Masle z njeno drugo pesmijo, ker mislim, da si zasluži še en nastop, ker je njena muzika meni res všeč. In Marija Masle, prosim, če... A tu si? Jaz te pa tam goriščem. Kjer je pa to čakaj, da to Marija Masle? Sama, kaj sem pa to narobe jaz gledal? A nisi ti Marija Masle? A ne, pardon. Ok, a ti si Marija Masle, ne? Kdo ste pa vi? Kaj smo delate tu vi? Kdo pa ste vi sploh? To je dvorana sedja, ste prav prišla? Ok. Dajmo en aplauz za gospod, bravo. Marija, mikrofon imaš, ne? Daj nam zamenili, pa skupaj sestavili, pa zmontirali, pa zrežirali, pa punce, pa obleke, pa le, vse je tako fajn se poklopilo. Jaz sem res vesel. Dajmo en aplauz za moje veselje. Dajmo aplauz za moje veselje zdaj tu, ne? Ker leta 2015 narediti spot, ne? To je noro, res. Tako da svaka čast celi ekipi, pa bomo še vsakmo se posebej zahvalim. Zdaj bi pa res jaz... A zdaj pa snemaš, ne? Zdaj pa snemaš, ne? Bo pa snemi, no da snemi. Ok, dobro je. Torej, dame in gospodje,
zdaj je napočil odločilen trenutek današnjega večera in prvi v Sloveniji, to zdaj še ni ne na YouTubeu, to ni ne na nobeni vdaji, to ni ne na MTV-ju, to ni ne v Ameriki, to ni nikjer. A čak, gospa slika. Prav. Tada boste prvi zdaj videli premjerno videospot Iztoka fucking Gartnerja. Dajmo en aplavz. In pesmico Udari me. DJ, prosim, poglejmo si zdaj to. Jaz ga še nisem videl v celoti, zdaj ga bom prvič, ne? Dajmo. Pa luči ugasnem, bravo. Ok. Dajmo zdaj povabiti vse te, ki so... To je zdaj to spet, ok. Ful mi je grozen, ko se gledam... Ok. Dajmo povabiti zdaj na oder vse, ki so tako ali drugače sodelovali pri tem spotu, pa dajmo začeti kar tule na koncu. Ne, jaz tebe zdaj tako povabim, kot treba, ne. Dame in gospodje, Miss Universe 2013, 14, 15, 16, 17 in 18, Sara Savnik! Zelo lepe, zelo lušne, zelo obetavne, čez eno leto hočem vse v Ameriki videti na vseh modnih pistah. Adriana Lima, Giselle Bündchen, pa kjere so še, nimajo kaj iskati proti vam trem, Antonela, Neja in Julija. Dajmo en aplavz za naše tri mlade lepotice. Mala vloga, ampak dobra vloga, ne? Rajmgard, Uroš Gartner, moj mlajši brat, dajmo en aplavz. Tudi majhna, ampak stropena, zaradi tistega njegovega smeha pa mišic, ne? Erotični plesalec, kralj erotičnega plesa, Riki! Oče, in kjer ga pozval, me mora spomniti. Človek, ki je skrbel za ton pri tistih govorečih delih, ki ste jih videli, majstor tona, Tadej Škorjanc, Škorja! Človek, ki nam je pomagal zelo veliko in bil ves čas na setu in pomagal režirati, imel je ideje, razmišljal je, kje bi zdaj to, sem tja, gor, dol, levo, desno, čak to sem bil jaz. Še enkrat. Človek, ki je bil na setu in je bil še boljši od tega, kar sem jaz počel, dame in gospodje, erotični fotograf in mojster, kaj sem prej na glas? Ok. Erotični fotograf in mojster za lepe punce, Samo Mervar Mervi! Ti si šel kar tja, ti si šel sem, ali šel pa tja, ne, bravo. Zdaj bi povabil na oder žensko, brez katere tega spota ne bi bilo, ne? Žensko, ki me je malo nazaj držala, je rekla, Iztok, ti ne smeš posneti porno filma. Sem rekel, pa kak ne? Kak ne? Reka, Iztok, ti moraš posneti nekaj lepega, pa nekaj erotičnega, ne? Sem rekel, dober je, ne ti Bog se glih ti. Dame in gospodje,
Vladimira fucking Skale! Mama tega projekta, itak ste videli prej, kaj vse je naredila, bila je skozi zraven, tako da vsaka čas Vladimiri. Kaj so pa to? Vi ste tu zdrav sodelovali? Neč, pa gremo vsi, ajde, čau. Njega sparam za na konc, sem kaj pozabil še, pred njim še, Vladimira, ti imaš bolj spomin. Jaz sem čist padel, no, jaz ne veš, ne vem. Jaz ste zamudili malo, le? Sam pa lepo, da ste prišli, veš. Ja. Pred 8 leti, ko sem imel ginekologa, ne, si ti poskrbela za make-up in to, ne. Čestitam, bravo. Dajmo en aplaus. Kdo ugane, kdo je to, pa dobi nagrado. Ti veš, Vladimira, kdo je ta gospa? No, boj. Stvarjavka, ki je v bistvu delala v hotelu Celeja, zdaj je predstavila svoj salon, v bistvu vrhunska vižazijska, tako kot v večini, kadar bom narobe povedala imena Dimka. Adrelija. Bravo. Človek, ki je vse to zmontiral. Človek, ki sem ga zgnjaval vsak dan do 5 zjutraj. Janez, ti ne smeš iti spat. Ti moraš to zmontirati. Mi imamo samo še pol leta do spota. Ti moraš to danes končati, ne jutri, Janez. On je delo, rihto, montiral, režiral, se trudo, se matro, devo filter not barne, skratka car vseh carjev. Bila smo tudi sodelavca in soigralca pri filmu Vloga za Emo. Tako da, dame in gospodje, na oder vabim kralja Janeza Pustoslemška Pustija. V prvi vrsti, svi se tam poznamo, ele? Nina Pejkovič, ona me je učila pa šeškat, ne? Bravo, Nina, en aplauz za Nino Pejkovič. Le, Riki, kakor češ, ne? In Nino moram še posebej izpostaviti, ona je bila od vsega začetka zraven, ko smo še naredili en fotoshooting, še pred tem fotoshootingom je bila ona tudi tam zraven, prva, in ne moram še enkrat posebej zahvaliti, Nina. Hvala lepa. Bom se naučil šeška, drago. Smo koga pozabili, še je še kdo sodeloval zraven, kaj? Goraz, ti? Drugič, okej. Zdaj bi se še pa zahvalil na hitro vsem tistim, ki so, pač z nami je tu vidim ga Dušan Konda. Vete, kaj on naredil? On nam je pa hrano prinesel na set. Tako da, Dušan, dajmo en aplauz, brez hrane ni šlo. En aplauz za Dušana. Zdaj, če je še kdo tukaj od teh, ki so sodelovali, Monika, ti ste tukaj. Zdravo. Lepo zdrav. Zahvalil bi se seveda tudi vsem tistim, ki so pustili, smo plakate nalimali gor, Branibor, Metropol, Petrolova pumpa, tisti lokal noter in seveda vsi ostali. Kaj? Pozabil sem vedeti, da sta z Dušanom skoraj lokal razbila. Pa kaj ona govori? Kaj si jo, ti si jo ti prepela Dušana? Vi ste žena od Dušana? Dajte ga nažgati, nažgite ga! Mojca, pa ne moreš, tako se, moraš se govoriti, no. Upam, da res nismo koga... Haris, nemaš ti? Rec, veš? Ok. Torej, bi to kaj od vas povedal, koga kaj pozdravil, kaj rekel, kaj... Riki, ti. Pet malo. Riki. Zelo lepo, Riki, bravo. Ponad sem te nagega navajen, veš, na to, da nisem prepoznal prej. Jaz sem te nagega, Riki, ne vem, pa govoriš. Kak je bilo, Riki, kak je bilo sodelovati v tem spotu paš? Mal, ti šeško nisi, ti si bolj stal, pa se smejal, pa povabil ta peko punce not, ne? Se mi smo vse šeška, sem tega kamera ni posnela. To mi je za svoje pil. Aj, čau. Pa Riki, res, a kaj? Dajmo en aplauz za Riki. Janez, ti to vse nadzoroval, snemal, rezal, rihto, sem te gor dol. Kak si zdaj ti zadovoljen s tem, ko si to zdaj, ne to sliko, videl, ko si videl, kak si zadovoljen zdaj, ti si zadovoljen, bi še kaj boljš naredil, da povej. Lavi, bilo kaj boljš, ne? In zakaj nisi naredil boljš pal? Ja, ne vem, premaj sem te gnjavo. Premaj sem te gnjavo, ne?
Janez, naslednji spot mora biti boljši. Pa ne, ga srat, ne more biti več boljši, bravo, ne moče aplauz za Janeza. Dajmo se še enkrat, pa kako gre, hej, halo. Pa čakaj malo. Ne, pa čakaj malo, no. Gospa, kam greste? Jaz tudi vas, fajn je bilo. Ja, še enkrat se zahvalimo naši nastopajoči, Mariji Masle, Rajn Gadu, vsem, ki so sodelovali in nastopali. Sara, ti bi še nekaj povedala, le? Tvoj fant mene skrbi, le, tvoj fant, ti, ne, tole, ne, on, ja. On je mene skozi gledal, isto, da ne boš ti njo centra. Jaz sem tako občutek dobil, ne. Sem imel prav, da me je hotel ubiti po setu, pa na setu, ali ni ljubosumne sorte? Ni ljubosumne sorte. In to mi zdaj poveš. Hashtag trojček. Ok, dober je. Če še kdo želi od te ekipe, te čudovite ekipe kaj povedati, ima zdaj le priložnost, ne? Ker bomo šli na after party v bowling, tam v eno lepo sobico, kjer vas čaka malo pogostitve, malo šampanca, pa malo hrane, to si ti čakal, Aleks, ne? Aha, bravo. Vladimira, še všti kako zaključno misel rekla? Okay. Spoštovani obiskovalci, verjetno v večini prijatelji Iztoka Gartnerja, nam je bil en velik izziv, da Celjani, seveda z gostujočimi posamezniki, ki nam pomagajo pri produkcijah različnih, naredimo en spot, ki je morda estetski, zanimiv, drugačen in v bistvu buri neko fantazijo in zgodbo enega posameznika. Tisti, ki Iztoka Gartnerja malo bolje poznate, veste, da je res tam leta 2000 prav na Celjanu začel z družabno kroniko in lansiral vrsto posameznikov v tem bazenu celjske regije in seveda tudi na različnih medijih. In gotovo, verjetno ste danes to lahko začutili, da je gotovo posameznik, ki bi lahko trenutno v Sloveniji vodil en večerni, zabavni šov po vzgledu velikih televizijskih hiš, kot je Letterman in podobni. Res pa je, da ljudje premalo kdaj znamo stopiti skupaj in sproducirati kakšno dobro idejo. In ob tej priložnosti bi se seveda zahvalila vsem, ki ste bili za, in seveda posameznikom, ki so se nadpovprečno potrudili in izkazali eno kvaliteto dela, truda in seveda to je bil zelo profesionalni set, tale 3 minute in koliko, Janez? 4 minute 20, ne bilo? 4 minute 20, ja. Se pravi, je veliko napora in dela in seveda ekipa je naredila profesionalni projekt in ta del je bil nam velik izziv. Istoku pa verjetno tudi v večini vas, upam vsaj, ljudje nismo sebični, smo vedno boljši, izziv in možnost, da se seveda v tem segmentu predstavi tudi na eni izmed medijskih hiš v slovenskem prostoru, kajti rabili bi enega dobrega sogovornika. Tako da, isto, veliko uspeha ti želim. Hvala lepa. Vladimira ima samo eno napako, ne? Ona ima samo eno napako, ne? Vete, kjero? Da ni samska, ne? To. To meni žal, že 20 let je to meni žal, ne? Aurelija Kompan, veš, to ste pozabil, sem kak ti ime, kot nisem 10 let videl. Aurelija, dajmo vsi, 3-4. Aurelija Kompan. Kompan. Kaj si je zamudila? Bravo, ok. Vem, da si delal, vem. Tako, v bowling, na un lep prostorček, na šampanček, pa na kanapeje, ne, kaj imamo? Pa na šeškanje. Rado? Čak sem, Rado. Ti si, mislim, imaš kondome sabo, ti? Mi uživajo, v Plati Jarše. Kva? V Plati Jarše mi uživajo. Aha, bravo. Hvala vsem, ki ste prišli, dajte zaplaskati drugmo, vsaka vam čast. In to je bilo to, vidimo se v after party prostoru. Hvala lepa.